Lucas Kapitulo 1. Antining maldala ding sinubok miyog ne ugne sinulat, dikil karing bage amiga napan kay katamo. Nung makananuping selitara kay katamo, detang ibat king kamumulan, ilang saksing menakit at meging talasuyo nala ning amano. Binalak kong mayap ko namang daptan, antining ako man, aw sisa ko ng miyamas-amas yanggang bage, ibat king mumuna. Ay sulat ko keka king masalese, binang mayap at Teofilo. Bang akilala mo ing katutuan na ding bage ami pakilala keka. King panahon ng Herodes ay ari Judea, ating metong saserdote ay ing lagyo na Zacarias, kaya bene king tapok king pangasaserdote ng Abias, ating asawa na, menibatya karing anak ng babaeng Aaron, ay ing lagyo na Elizabeth. At mikakametong lang banal king arapanan ng Diyos, ganap lang lalakad king hanggang utos ang pontuntunan maning Ginoo. At alalang anak, ulining Elizabeth baugya, at mikakametong lang matuwanan. Ngeni milyaripin, kabang darapta na ingke ang pangasaserdote king arapanan ng Diyos, agpang king tutok na. Ang makaagpang king kaugalyanan ning pangasaserdote, mitod kaya ing kalma, aya ing dulok king insyenso. Ing tutok na, yapin ning lungub king pisamban na ning Ginoo. At di hanggang keraklan na ning balen, manalangin la luwal king oras ning insyenso. At pepakit siya kaya ing metong angel ning Ginoo, makatalakadya king nanganwanan ning altar ning insyenso. At si Zacarias, misdan niya inyang akit ne, at tiblan ne ning takot. Dapat ing anghel sinabi na kaya, katatakot Zacarias, antining may pakiramdam ing kekang karalungan. At ing asawa mong Elizabeth, mga nakyang metong alalaki, at pamalagwan meng Juan. At mirinan kang tula at saya, at dakalla ding tumula king pangabait na. Ulining maging maragulya king panlalawe na ning Ginoo. At minum alak, at agyang nanumang inuman ang makalasing. At kumatmuya king Espiritu Santo, manibat pa king atya ng induna. At dakalla karing anak ning Israel, ding papibalikan na king Ginong Diyos da. At iya ing manimuna king arapan na, king Espiritu at kayupayan ng Elias. Bang papibalikan no puso ding iba karing anak da, at ding mapaminto naman, balang lumakad king kabesnan na ding banal, bang misadya king balen tungkol king Ginoo. At sinabi ng Zacarias king anghel, nuko akilala itinan, ulining ako, matuwa na ako, at ing asawa ko, matuwa ne. At may kibat siya ing anghel, nga nakeya, ako'y Gabriel, ang makatalakad king arapanan ng Diyos. At mituburan ko bang may nyabi keka, at ibiyeke ka dating mayap a balita. Atoy ni, mapipi ka, at eka makapanyabi, hangga king aldo mapalyari la dating bagay, uling eka meniwala, karing amano ko, amito paran king panawunda. Ating balen makapanaya kang Zacarias, at mipapamulala king pamagluwat na king lub ning pisamban. At inyang luwal ne, eno apakisabyan, at kanitara akilala, king menakit siyang metong amalikmata, king lub ning pisamban. At iya, menatili yang pekisabyano king anyo, at menatili yang pipi. At milyari, ay niyang metupad na lading aldoning kayang katungkulan, minuliya, balena. At pangalabas dading aldo adeta, milam na niya Elizabeth ay asawa na, at sinalikot siyang 5 bulan, ngana. Makanya ng depatan kanako ning Ginoo,
karingaldo alinawe na ako. Bang ilako ing kaumisan ko, karing maldang tao. Ngeniking ka na mabulan, ing Anghel Gabriel, tiburanin ning Diyos king meto nga syudad ning Galilea, amayayawos, Nazaret. King metong adalagang alang bakas, aketang wana na ning metong alalaki, aying lagyo na Jose. King bale ng David, ating lagyo na ning dalagang malinis, Maria. At linubya king pakasahutan na, at nga na, bapo, lusok ni puri, ing ginu at tsukeka. Dapat siya may guluyang binakaisipan king sabing iti, at pikunot kunutana king kayang sarili, nung nano kayang atu iti. Ating anghel sinabi na kaya, Maria, katatakot, huling menakit kang kalam king Diyos. Ato ini, kumagli ka, at manganak kang metong alalaki, at pamalagwan meng Jesus. Iti maging maragulya, at mayaw siyang anak na ning kakatas-katasan. At ibiyene kaya ning ginong Diyos, ing lukluka ng David ay bana. At magariyang alang kapupusan, king bale ng Jacob, ating kayariana, emirinan wakas. Ati Maria, sinabi na king anghel, makanano mapalyari iti, ulining ako, eko kikilalang lalaki. At may kibat siya ing anghel, nga na kaya, ing Espiritu Santo, umeya keka, ating upaya ning kakatas-katasan, lilunga na ka. Uliniti, ing banal na pungul amibait, mayaw siyang anak ning Diyos. Ato ini, king ing kamag-anak mong Elizabeth, milam na niya namang metong ay anak alalaki, king kayang ketuan. At iti yang kanam ng bulan, kaya ning mayayawos bawog. Huli nga lang nga amanong ibat king Diyos, ay alang upaya. Ati Maria sinabi na, oy ni ing talasuyo ng babae ning Ginoo, marapat ka na ako nung makanano ing amano mo, ating anghel likuan ne. At king Aldo adeti, tinalakadya i Maria, mineyang mirarapal king kabundukan, king metong ng syudad Huda. At linubya king bale ng Zacarias, inatune i Elizabeth. At milyari, king kanitang dimdam ng Elizabeth ing atu ng Maria, ing pungul linoksuya king atyan na, at i Elizabeth, kinatmuya king Espiritu Santo. At minyabiyang masikan at ngana, nuwan ka karing sablang babae, at nuwan niya ing bunga na ning atyan mo. At nu ka rin ka na ako iti, adeta nga na ako ning induna ning Ginuko, ayapa na ako. Uli ning oyni, inyang datang karing balugbog ko ing suwala ning kekang atu, ing pungul masayayang linoksu king atyan ko. At nuwan niya ing babayeng may niwala, uling may pamintuanungan ing sinabi na kaya ning Ginoo. At ti Maria sinabi na, sasaplala na ning kaladwa ko ing Ginoo, at ing espiritu ko, metulay aking Diyos akakong mangabos. Uling linawe na ing kebaban na ning kayang talasuyong babae, inyapin manibat ngini, ding sablang dayi, aw sandakong nuwan. Uling depata na kanako ning mayupaya, ing mga ragul abage. Ating pakalulo na, karing dayi at dayi, karetang makitakot kaya. King kayang takde, di napatyang sikanan, simbulat na lading palalo, king kaisipanan ning karelang puso. Leko na lading prinsipes king karelang luklukan, at tinasno ding mabababili. Ding danupan kakatwanong mayap abage, at ding mabandi, palakwanong alang daralan. Sa upa na ing Israel at alasuyo na, banang aga na ka ing pakalulu.
Agpang king sinabi na karing ibata mo, kang Abraham at karing kayang day, ang gaking kapilanman. Ati Maria, menuknangan niya akayabe na, at hanggang 3 bulan. At kaibat, may balik niya baleno. Ngeni kang Elizabeth pin, metupad ing panahon ang mga nakya, at mga nakyang metong alalaki. At dimdamda ding siping ng bale at ding kamag-anak na. King Inginu, pe paragul na kaya ing pakalulo na, at may kitutulala kaya. At milyari, aking kawalong aldo, di natangla baring tulyan ing pungol, at pamalagwan desang Sakarias, agpang king lagyo ng ibana. At may kibat siya ihindu na, nga na, ali, nunge mi palagwan niyang Juan. At sinabi Rakea, ala ni numan karing kamaganakan mo, amayayawos ng lagyong iti. At peki sa bende king anyu iibana, kukot nande nung nanuing buri ng palagyo kaya. At tinawad ne ing metong aapisulatan, at sinulat niya nga na, Juan ing lagyo na, at ilangan mi papamulalala. At kaniti may buklat yasbok, ing dila na mi kawalya, at minyabiya, panuanan ne ing Diyos. At libano ning takot di hanggang manuknangan ang makapatulog karela, at di hanggang kabundukan ning Hudeya, isa sa biyanda itinganggang bagay. At di hanggang may karamdam, ingatan da king pusura at ngara. Nanupindapta na niting anak ay ti, uling gamat na ning Ginoo at Tsukeya. At isakariya sa ibana, kinatmuya king Espiritu Santo, at menulaya nga na. Nuwan niya ing Ginong Diyos na ning Israel, uling minapaya king balayan na, at depat na ing kayang pamanatbus. At telakad ne dikil kay katamo, ing meto nga sagu ning pangakabus. Antimo ing sinabi na king asbok da ding kayang banal amanula, amen batla pa king minuna. Pangakabus karing kay katamong kasalang, at king gamat da ding hanggang misasakwil kay katamo. Bang dapat siyang pakalulu karing mga tuwatamo, at ban agaganakana ing banal ng tipan. Ing sumpa asimpana kang Abraham ay patamo. Banyo, ibiyana kay katamo, kay batning pangaligtas tamo, king gamat na din kay katang kasalang, ing suyuan tayang alang takot. King kabanalan at katuliran king arap na, king hanggang aldo tamo. Wa, at ika, pungul, mayawas kang manula na ning kakatas-katasan. Uling umekaping mo muna king arap na ning Ginoo, balang misadya ding kayang dalan. Ban ipakilala na ing pangakabos ning kayang balayan, king pangakalis ning kasalanan da. King uli na ning pakalulu ng malambot ning kay katang Diyos, at tiya ing penapana kay katamo ing alaya, amenibatan king katasan. Bang sunlag karing atyong makalukluk king dalumdum, at ding king lilong ning gamatayan. Bang ituro na lading pitista mo, king dalan na ning kapayapan. Ating anak meragulya, at mipasik na nga niya ing kayang espiritu, at menuknangan niya king ilang, hangga king haldo ning pamipakit na king Israel.